Dok me nije bilo na anime sceni, desile su se mnoge drame. Daily, dolazi do 2100 i 2600 sabova, ali vreme da se stane dramama na put. I zato ću Knez stilu postati superheroj i rešiti se lošeg kontenta tako što ću izbijati ljudima hranu iz usta. Ok, pošto ovo nisam radio nekih 3 nedelje, verovatno ste me zaboravili, tako da ajmo ovo da uradimo kao stara dobra vremena. I veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite po sam naslovu, pričamo o temi o kojoj ste mi dosta vas tražili u komentarima od preprošlog klipova valjda, a to je ko je jači, Naruto ili Sasuke, nakon što su izgubili nešto što im je malte ne obeležilo tu njihovu snagu, a to su Kurama i Rinnegan. Prije nego što počnemo, želim se zahvaliti na ovoj abnormalnoj podršci koju primam u zadnjih par videa. Također želim da vas obavestim da uđete u moj Discord server i u još jedan u oba sam dosta aktivan, tako da me tamo možete pitati šta vas zanima. I usput pišite ispod pinovane poruke u komentare pitanja za Q&A. Pitajte što više pitanja jer želim da taj Q&A traje bar 20 minuta. Tako da toliko od uvoda, pa hajde da počnemo. Da bi izmerili ko je jači, koristit ću neki svoj redosled koji sam sam osmislio, a da bi vama bilo jasnije davat ću rezultate usput. Tako da ću ovo koristiti u ovom videu. Prvo što ću upoređivati jeste sama čakra, drugo njihove forme i sposobnosti nakon što su izgubili Kuramo i Rinnegan. Po sposobnosti spadaju speed, reaction speed, combat speed i te stvari. Naravno usput ću navesti neke fitove i upoređivati ih, tako da krenimo. Krenut ću od našeg glavnog lika Naruto Uzumakija. On kao što znamo posjeduje čakru Uzumaki klana koja može biti na nivou repatih zveri. Deliće čakre svih repatih zveri također može imati Sage i Haguromovu čakru, u koju ću posebno posvetiti vreme. Sada, moram sebe da ispravim iz prošlog videa, a to je, rekao sam u videu da Naruto ima Six Path mod. Da, pogrešio sam skroz. A i evo i zašto. Six Path Senjutsu radi tako što moraš imati čakru svih repatih zveri, a pošto Naruto izgubio Kuramu, Naruto ostaje delić čakre prvih 8 repatih zveri, što automatski krši pravilo Six Path moda. I po tome Naruto izgubio Six Path Senjutsu. Dok kod Sasuke je totalno drugačija priča, jer njemu Six Path Power ne zavisi od Rinnegana. Dajte da vam malo ovo pojasnim. Sasuke je dobio Rinnegan kada je dobio Hakuromovu čakru i kada je postao reinkarnacija Indre. A Naruto je dobio moći Six Path moda jer je u sebi imao čakru Haguroma i svih repatih zveri. Pa ako niste do sada zaključili, da ga jebeš. Bravo za tebe ako si stigao do zaključka. Sasukeov Six Path Power ne zavisi od Rinnegana. Tako da već ovdje možemo vidjeti da je Sasuke na nekom većem nivou. Ali jelem, sada da mi porazgovaramo o toj Haguromovoj čakri o kojoj tvrdim da dosta vas greši jer sam ja doskorio bio jedan od njih. I evo i zašto je Haguromova čakra toliko bitna za ovu ulogu. Uzet ćemo Naruta i njegov Kurama čakra i Sage mod. Sa Sage modom se mogu kretati prema VS Battle Wiki-u hypersoničnoj brzini, dok sa Kurama čakra modom prelazi do subrealistične brzine koja iznosi 1 do 5% brzine svetlosti. Pa ti vidi koja je to razlika. Sada, ovdje dolazi Haguromo i njegova čakra. Da bi uvidjeli koliki je to boost u snazi, uzet ćemo na primjer Ashuru tokom borbe sa Indrom. Indra ga je trebao one-shotovati jer ono njegovo, ali nije uspio i Ashura je dobio Haguromovu moć i čakru. I mogo je na kraju da izdrži napad sa Susanom sa 2 mača. Ali to nije jedini primjer. Naruto sa svojim Kurama čakra modom se kretu sporije od brzine svetlosti, a kada je dobio moć od Haguroma, mogao je da izbegne Madarin ubijalički napad, koji se kreto i seko kugle tragača istine brzine svetlosti. Dobio je toliki boost u snazi da je kasnije mogao da koristi Ashura mod i njegov planetarni Rasengan, sa kojim bi mogao da uništava planete. A što se tiče Sasukea, slušajte me pažljivo. Sam Rinnegan nastaje kada spojiš Uchiha i Senju čakru, kao i DNK. Sasuke je imao ovo u sebi, ali za to bi mu trebalo mnogo vremena da se Rinnegan manifestuje. Zato je došao Haguromo i ubrzao taj proces. I pritom mu je dao da bude reinkarnacija Indre i njegovu moć. Sada, zašto je bitna ova informacija za Sasukeov Rinnegan? Pa lepo, gledajte ovako. Da je Sasuke dobio samo Rinnegan, najvjerovatnije ne bi mogao da ga koristi, a i kad bi ga koristio, mogao bi nešto kao Kakashi Kamui sa Mangekyo Sharinganom. Ali pošto njegov Rinnegan posjeduje sposobnosti kao što su zamene mesta i teleportacija, verovatno nikada ne bi uspio da to izvrši, a da ne crkne ili da bude precrkavanjem, jer je Sasukeova čakra premala za tako velike tehnike, što nas dovodi do sljedećeg zaključka.
A to je da za Sasukeovu snagu nije puno zaslužen njegov Rinnegan, već Kagurumova čakra, koja mu je povećala rezervoar čakre, bolje korištenje tehnika, kao i sve ostalo što ide uz to. Isto važi i za Naruto, jer mu je njegova čakra pre svega dignula moć, snagu, speed, reaction speed i tako dalje. Nakon ovog par minuta njenjena govana, moram da spomenem njihovu jačinu, to jesu izgubili bez Kurame Rinnegana. Kao što znate, a ne znate si sigurno, a to je da je prema databooku pola Kurama je na nivou planete, što znači da je cijela Kurama već multiplanetarni nivo, a i sama Kurama je poboljšala Narutov reaction speed, combat speed i njegov full speed, što se najviše može vidjeti u Borutu u borbi protiv Momoshikija u manga verziji. Što znači da će Narutu otpasti sve za dosta, jer je Kurama i Six-Pack Mode ključan u Narutovoj snazi. I ako verujemo databooku, njegov power level će otpasti za 2 ili možda 3 planete, dok Sasuke bez Rinnegana će olakšati sebi udržavanje čakre. I da, ljudi, Sasuke mimovi padaju u vodu. Jebi ga. Izgubit će dosta na reaction speed jer je Rinnegan daleko jači od Internal Mangekyo Sharingana. Što se tiče speeda, nemamo stament koji nam govori da Rinnegan buđi na brzini, jer svaki koristan Rinnegana je imao neki svoj izvor čakre ili snage zajedno sa Rinneganom. Tako da za sigurnost možemo reći da je izgubio nešto malo. Nakon što bi mu otpao reaction speed, otpao bi mu i combat speed, jer bez svog Rinnegana nije više u prime-u, tako da neće više moći da se mlati kao protiv Kinshikija i ne bi uspio da prati tako lako likove koji se kreće fast and light brzinom. A što se tiče Narutovog Sage moda, moram da vas ustavim i da vam kažem da on uopšte nije slab. Jeste da ga nismo vidjeli više od 2 puta u celom Borutu, ali ono što smo mogli vidjeti jeste da je Naruto unapredio njegove sposobnosti vezane za Sage mod. I to baš dosta. Jer da bi vidjeli koliko je to Naruto Sage mod unapredovao, usput ću ga upoređivati sa Sasukeovim Sharinganom. I dodavat ću po koji fit jer ono, ima se, može se. Naruto je sposoban u adult verziji da aktivira Sage mod za manje od sekunde, što je veliki napredak ako uzmemo u obzir da je mu u Shippudenu trebalo mnogo više vremena da bi prikupio prirodnu energiju. Također, Narutov Sage mod omogućava da vidi mnogo brže napade i u sposobnosti je da udari protivnika, a da ga ne dodirne, što je dokazano u databooku i u borbi protiv Paina, kada je one-shotovo jednog od njih. Također, Naruto sa Sage modom neće imati pretjeranog problema sa čakrom, jer će on non stop uzimati iz prirode. Što se tiče brzine Sage moda, moramo to ovako skalovati. Naruto u Sage modu je mogao pobediti 5 Painova, a protiv 6. njega je uspio da prati u taijutsu i u brzini barem neko vreme. Elem, ajmo dalje. Naruto jačava i posle nekog vremena je u stanju da izbegne napad Raikagea koji se kreće sa brevalističnom brzinom i pobedi ga na kraju. Kasnije, otključujući Kurama čakra i Six-Pack mod, on poboljšava sve stvari vezane za Sage mod. I sad, u stanju je u adult verziji da isprati napade koji se kreće skoro brzinom svetlosti. A ono što potvrđuje ovo jeste da je Naruto previše napredovao što se tiče svega u Boruto eri i kao moj argument ću koristiti ovaj podatak iz novele koji će mi biti veoma koristan što se tiče jednog od mojih budućih videa koji slede u budućnosti. Tako da zaključak, Sage mod u adult verziji je prebrz i nije za bacanje. A što se tiče Sharingana, o njemu imam ponešto reći, ali ne brinite, bit će mnogo kraće nego ovo vezano za Sage mod. Tako da, ajmo, Sasuke u Borutu sa Sharinganom može ispratiti udarce brzine svetlosti. Pravi primjer za ovo jeste kada je uspio da primeti Shikijeve čakra rodove. Jeste da ne bi uspio da se odbrani od njih jer je tu Sasuke previše bio oslabljen, a i Shikijevi i Narutovi napadi su tada bili na sasvim drugom nivou u odnosu na Sasukea. Ono što potvrđuje ovu činjenicu da Sasuke sa Sharinganom vidi napade brzinom svetlosti jeste kada mogu da isprati Kinshikija. Ok, nakon što smo završili ovaj deo, vreme je da se posvetimo taijutsu. Kao što znate, ovdje je možda i Naruto bolji jer u manga verziji protiv Momoshikija uspio je da izbegne u base formi 3 od 4 napada Momoshikija, dok je baš oslabljeni Sasuke uspio da se bori sa Borushikijevim klonom i da ga pobedi. Ok. Ali ono što demantuje Sasuke u taijutsu tada jeste to što je bio previše oslabljen tu i što je on sam potvrdio. Njegova brzina bi i dalje bila sporija, ali ne kao kod Naruta, što bi značilo da je opet Sasuke iznad Naruta. Sada, što se tiče tehnika, ovdje je tek pravi pakao, jer prema databooku Naruto Boil Style je na većem nivou u odnosu na Sasukevo Amaterasu. A evo i zašto.
U databooku je rečeno da je Naruto uspeo da polomi Kaguji nošnicu leda, što je i Sasuke uspeo, ali u manjim količinama. Što se tiče destruktivne moći, Naruto je uspeo da Kaguji zabiju zid sa Bull Styleom, što se jasno može vidjeti u mangi. A i sam Bull Style je daleko brži od Amaterasa, što se može vidjeti kada je Sasuke bacio Amateras na Kaguju. Također, može se primijetiti snaga u brzini kada Kaguja nije uspjela da apsorbuje Bull Style, a Amateras jeste. Ali što se tiče štete, Amateras je OP vatri, ona gori 7 dana i 7 noći. Ali sve dok neko ima sposobnost da apsorbuje neku tehniku, Amateras je beskorisan. Slično važi i za Bull Style, ali kod njega zavisi brzina apsorbovanja, što je primjer kod Kaguje. Ali jelem, ovdje pobeđuje Bull Style. Kada pomislimo na Mangekyo Sharingan, odmah se setimo Susana i Genjitsua. I zbog toga, ovdje ćemo se više posvetiti Sasuke i odgovoriti na pitanje da li posjeduje i dalje Susana. Moj odgovor je na ovo, naravno posjeduje ga, jer je Sasuke izgubio Rinnegan, ali nije Mangekyo Sharingan. Sada, postoji onaj testament od Madare koji govori kada jednom probudiš Susana, probudio si ga za sva vremena. Što i ne mora biti tačno, jer Sasuke kada je bio slep u Shippudenu nije uspio da aktivira svog Susana. Ali ovdje Sasuke nije slep i ima jedno oko, što je dovoljno da se probudi Mangekyo Sharingan, a i tim i Susano. Ovdje možemo uzeti kao primjera Shisuya, da znam, njegov Susano je iz igrice, ali njega je lično nacrtao Kishimoto, tako da se može reći da je canon. Ali jelem, Sasuke od Susana spada među najjačim Susanima u celom Naruto versu i Sasuke dok je bio tinejdžer mogao je da preseče par Madarinih meteora, ali u Borutu se podigu na daleko viši nivo ako uzmemo u obzir Boruto Databook i novelu koja je samo pogoršala power level, ali šta ćeš? Ipak je to samo Boruto. Prema databooku, Sasuke je jednak u svemu sa Narutom, što bi moglo značiti da je i Susano manje više jednak celoj Kurami. Što kada bi računali power Sasukevog Susana bi iznosio negdje oko 2-3 planete. Dok sa druge strane imamo Naruta koji je izgubio Kuramu, njenog avatara, a što znači tim izgubio i Ashura Mode. Elem, Naruto može da kanteruje Susanu u par navrata jer, na primjer, može da iskoristi Lava Rasen Shuriken ili Rafalnu paljbu Rasen Shurikena, ali sam Susano ima dovoljno snage da izdrži takve napade, jer da bi Sasuke izbacili iz njegovog Susana potrebno je da budete na nivou Jigena, što Naruto nije bio u mogućnosti ni kada je bio u Prime u Six-Pack modu. Nakon što smo završili stvari vezane za Susana, sada da razmislimo o tome da li je Naruto može pasti pod Genjitsu. Moj odgovor na ovo je naravno da ne može, jer on i dalje ima čakru prvih 8 nepatih zveri, a i plus toga i Hokage. Tako da, ajde da sumiramo ove rezultate i ovo moje kenjanje preko 10 minuta. Što se tiče čakre, ovdje je napeto, ali mislim da Sasuke dobija. Sada, ako uzmemo Narutove fitove iz manga verzije protiv Momoshikija, možemo staviti da je u taijutsu bolji ili ipak jednak. Oko brzine mislim da je sada svima jasno jer je Naruto daleko više oštećen od Sasuke po pitanju brzine. Isto važi i za combat speed, reaction speed, tako da ajmo redom. Sharingan je jači od Sage moda, Sasuke je brži od Naruta, tako da može naneti više udaraca, ali da ne zaboravimo da Naruto posjeduje suicidne klonove, što znači da Naruta stavljam ispred Sasukea, barem u combat speedu. A što se tiče tehnika, Rasengan i Chidori su jednaki ako uzmemo 1 na 1 situaciju. Kod Amaterasa i Bull Stylea, znate sve, Bull Style dobija bod. Naravno, moramo uzeti u obzir i druge tehnike, ali nećemo o tome danas. Sada ću reći rezultate vezane za njihove najjače forme. Sasukeova najjača forma je sa Susanom, a Narutova je sa Sage modom, tako da je ovdje očigledno ko dobija bod. I da završimo, jednaki su po otpornosti na Genjitsue. Tako da, to je to od ovog videa, nadam se da jeste, ostavite like, share i subscribe. Hvala vam što ste uvoliko čekali za ovaj video, potrudio sam se da ovaj video bude najkvalitetniji na mom kanalu. Očekujte redovnije snimanje, samo da sredim školske obaveze i tu sam. Gazimo do 3K lagano, još jednom hvala na ovolikom čekanju, tako da to je to. Do sljedećeg viđenja, pozdravlja Srpski Kirby. Hvala svima koji su gledali video, hvala i ostavite like i